Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Today asikhulumeni ngema-prison la-dangerous aseMzansi. Number 1 sine-Portmore Maximum Security ise-Cape Town. Lena yona ibikwa ukuthi igcwele ngetiboshwa letiphansi kwe-gang. La i-gang kulida yona. If i-gang ithi yona ayikwendi lokhu, ayikwendi. So number 1 sinayo. Number 2 sine-Johannesburg Prison yatiwa nge-Sun City ise-Gauteng. Lena yona idume kakhulu ku-media mayelana netiboshwa leti lapha phakathi ukuthi kahle kahle kwenakalani phakathi. So if uya-type-a ubuta mayelana ne-Sun City udova ukuthi i-Sun City ngila tiboshwa tigcwele kakhulu khona ngokushushumbisa tidzakamiva tinto letinjalo nje asati ukuthi banikwa ngubani. Number 3 sine-Lowcop Prison ise-Gauteng. Nayo inetiboshwa leti-violent, tiboshwa letingalaleli and kugcwala kwalabo bantu labaphansi kwe-gang nama-gang lanjalo njalo yiwo lokho bese kukhoza ukuthi kungasalawuleki. And la e-Lowcop kusiwa nema-warder sometimes ayahlukunyetwa, so vele ubone ukuthi la ku-dangerous if bangasahloniphi nelo-warder. Number 4 sine-Mangaung Prison ise-Bloemfontein. I-maximum security lena yona la kuwe kwaboshwa bo-Bester babaleka khona. Inemlando nje wayo lo ungahambisisi kahle. So if nangabe bake bagcina umuntu lofana na-Bester vele ubone ukuthi nje prison iyingoti. And another thing iyi-private prison le control i-private management, so imithetho yabo inokuhluka kancane kulala amanye amajele because yona i-private. Number 5 sine-Brandeville Correctional Center, maximum security with heavy gang. Yabo masithi ma-heavy gang sisho lama-gang lawa la angalawuleki and vele ama-gang abathi ngiwo nawo lashaya umthetho. Bhala phansi lela akubhalile yingo lokwenzakalako. Number 6 eBhongweni Prison ise-Kokstad KZN. Lena yona i-modern prison yaseMzansi, i-high security maximum prison la kuthi kugcina khona tiboshwa leli setihlule onke lamajele waze wayiswa eBhongweni Port ukuthi sishaye. Lapha umthetho bazothi awulalela ngengane, so ngiyo nayo our modern prison. Number 7 sine-Kgosi Mampuru Prison ise-Pretoria. Yona igcwele kakhulu because inama-section lamaningi and kuba nama-section lamaningi iyenta ukuthi ngakhona ukucontrol-eka. I-Kgosi Mampuru Prison ike yaba nabo Ananias Matiba babaleka khona. Nyalo ina Bester, nyalo bekuna Kate Matlala, so you see ukuthi bantu laba lapha abantu labanjani. Number 8 sine-Westville Prison ise-Durban. Lena yona mlando wayo vele uyatiwa ukuthi la kuseMbini. Tiboshwa etholakala lapha boTaki. Taki uke wavalelwa khona weca. Taki is the guy lo we-sugar cane bekabamba abantu abakhame lapha emobeni nguye Taki. So naye ukwaboshwa lapha wabuye wabaleka the time before bamthatha bamisa eBhongweni. So you see ukuthi iphatha abantu labanjani, iphatha abantu labanjalo labanelidlame labasabsako ukuthi bangabona umuntu bamhlafune. Number 9 sine-Hildestroom Correctional Service ise-Western Cape. Inema-case yabikwa ukuthi tikhona tiboshwa letike thatha timpilo tabo phakathi lejele leli ngesizathu sokuthi bathi umthetho lo ngale u-high risk labo bantu ukuthi bangabaleka noma nini. Bathi umthetho wakhona ugcine kakhulu akusinoma ngubani longawusurvive, so sho ukuthi batibulalela lokhu sisho njalo. Number 10 sine-Boksburg Prison or dwebita ukuthi i-Mantashe Prison ise-Gauteng.
nayo ngilenye lena yetiboshwa leti dangerous. Into lento elithi libe dangerous letiboshwa lithi kade ngaphakathi kulo. Why amajele lawa abesona? Because ku-overcrowded, kugcwele. Indawo egcwele ayilawuleki ngaleyo ndlela. Noma ungafaka umthetho, angawukhona ukufaka umthetho from ukufika ekugcineni uzophelela emoyeni. Number 2, i-gang iya-dominate. I-gang kuvakala yona, i-gang kukhala isicathulo sayo. So there's no way ungabeka umthetho bese i-gang iyalalela. I-gang ubeka umthetho nayifika yona iyi-twist-a ngendlela yawo. Number 3, lama-offender lalapha a-violent and ayakhona noku-access ama-weapon ukuthi abhebhethethise lobu violent babo. Kugcina vele sekuba ingoti ukuthi ube around bona. And guys, khumbula ukuthi if i-prison inema-offender la very violent, nema-warder angeke aze abe naleso sibindi sokuphola ukusonzela lapha ayokhutana nebantu labadala ukuthi njani. Yes, batokwenza umsebenzi wabo mara nabo basabela impilo yabo babantu ekugcineni kwako konke. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Donibona ku video elandelayo. Bye.